L-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS iffirma ftehim ma' istituzzjoni edukattiva fiċ-Ċina dik magħrufa bħala Shanghai Industrial and Commercial Polytechnic is-SICP fejn permezz tiegħu studenti Ċiniżi se jkunu jistgħu jistudjaw programm edukattiv offrut minn Malta f'pajjiżhom. F'Shanghai iċ-Ċina studenti se jkunu jistgħu japplikaw għal kors immexxi mill-ITS li permezz tiegħu jkunu jistgħu jiksbu diploma fl-organizzazzjoni ta' avvenimenti jew fl-arti kulinarja. Kif spjega l-Kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenech, meta jiggradwaw minn dan il-kors li jieħu 3 snin ikunu mbagħad jistgħu jiġu f'pajjiżna biex jiksbu b'aċċellerat mill-kampus tal-ITS. Dan ifisser li minn Ottubru ta' 2024 se nibdew naraw l-ewwel studenti Ċiniżi jenroljaw mal-ITS ġewwa s-satellite campus tagħna ġewwa ċ-Ċina. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo saħaq kif permezz ta' dan l-ITS se tkun qed tkabbar u ssaħħaħ is-sima barra minn xtutna. Dal-ftehim tal-lum se jfisser li għall-ewwel darba fl-istorja għandna istituzzjoni edukattiva lokali l-ITS li ser ikollha satellite campus ġewwa Shanghai iċ-Ċina fejn hemmhekk ser ikollna studenti Ċiniżi li ser jitalmu il-kurrikulu tal-ITS l-istess bħal ta' Malta. Il-Viċi President tal-Istituzzjoni Ċiniża nnota kif l-istudenti f'pajjiżu se jiġu Malmin minn edukaturi Maltin. I think it's a good opportunity for the Chinese students that if they can accept the education of Malta in China. The students can really learn a lot from the teachers from Malta. Waqt li kien preżenti għall-iffirmar l-ambaxxatur taċ-Ċina għal Malta innota kif dan jixed kemm ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi huma b'saħħithom. I think this is a very important program between our two countries. It is yet another showcase of the excellent cooperation and bilateral relations between our two countries. I think the signing of this agreement will provide opportunities for Chinese students to have better access for education.